Itangazo reka nze mbamenyeshe abahanzi b'abakomediye bari kubica bigacika hano mu Rwanda. Abantu bari kubica bigacika, umuhanzi uza ku mwanya wa gatanu ni umuhanzi ukina komedi witwa Nsabi, niwe uza ku mwanya. Mbereke ibikorwa bye yakoze kugira ngo bimuhe uwo mwanya wa gatanu. Hi, you're still here? Mukomere cyane. Mukomere cyane. Komera cyane. Nyine. How can I help you? Njyewe ngize nkagira nkajandagira mwangirira. You still want job? Job. Job. You still want job? Job nukuri mugize muwe job nkajaje ndakubura job. Nkajanda ibintu byose nkabikonorora job. Don't cry. Job. Job. You want job, right? Job. Gukubura job. Kumesa job. Job guhanagura intebe job byo kwiyeranja tu. Uza ku mwanya wa kane ni umukomede witwa Nyagiso. Nawe nimurebe ibikorwa yakoze. Yes puisa. Ariko nkubwo muriye ko cameraman amazano arya buri yashigiye kingana gutugeza hano. Iminota nk'itatu. Amaza amasaha atageze hano. Iminota itatu director ntubeshe. Umunyarwanda ntago wambwira iyo minota ngaba cyihuse. Ku buryo ubeshya se? Jya kundeka. Yes. Nihute kabisa ibyo kurya hano ni byinshi biruzuye. Pizza, inkoko, imigati irimo breba. Nimutihuta murasanga inkoko cameraman azimaze. Uzi ukuntu ari kuzirya? What? Breakfast muze murayirira hano nta kidahari. Bimuha umwanya wo kuza ku mwanya wa kane. Uwa gatatu akaba ari we witwa Muforo. Umuntu wa gatatu na wundi ni Danizo Comedy. Murebe nawe ibyo yakoze. Allo. Uri hehe? Hano sheri ntabwo uri kumbona. Aho hehe? Ndi nyuma yawe. Nyuma yanjye se hehe? Ntabwo uri kumbona. Sheri uri hehe? Hindukira. Hindukire. Jesus. Niwe twavuganaga kuri telefone? Ni njyewe shu. Niwe tumaze ukwezi dutetana kuri Instagram no kuri TikTok? Ni njyewe tu. Uratungowe se? Ya, ntabwo ari wowe. Kahamagare uwo twavuganaga kuri telefone. Ega ni njyewe uri guhamagara. Nese kuri kumamagara urumva atari yanjye se? Zikari wowe. Umuntu nkawe ikimuga nyakwigendera. Uza ku mwanya wa kabiri akaba yitwa Ziriho Comedy. Nani murebe ibikorwa yakoze bimushyira ku mwanya wa kabiri. Ariko mwana yizene nawe. Ariko mwana yizene. Aya mabyina yande wesha ninde muntu ni impano koko. Nane bitamukwa. Reba ino shati yiwe dodo. Nane bizu umuntu njye mwahanganiza ari imana. Wana zano mabyimuraka. Aya mabyina ni biri yombe. Natwe abana dukunda Zirimo Comedy. Uza ku mwanya wa mbere akaba ari nawo wa nyuma. Guys, mbashishikariza gukora subscribe mu gihe ngiye kubasigiramo uza ku mwanya wa mbere akaba yitwa Karyarugo. Uhora ubatamo video za buri munsi, umwana uri kuzamuka neza cyane, umwana wakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2024 n'uyu nguyu dutangiye wa 2025. Akaba yitwa Karyarugo Komediane, umwana utuye Bugesera. Kandi noneho muri 2025 umugambi twaye w'abasore nta guhamagara ngo umukobwa ngo sitanga ngo ngwino umwingiga dore hano wagakobwa nuko nguko ngiye kumuhamagara mureke muze murebe. Umva wagakobwa ngwino hano. Gakobwa to nibikwasi ugiye kwihandura imvunja mu kibuno. Ndikwitekerezaho umwana.
umva nkubwire n'undi munsi ntuzongere kumenyera abashenzi njye nize karate kera sha gicucu wowe kandi noneho muri 2025 umugambi twaye w'abasore nta guhamagara ngo umukobwa ngo sitanga ngo ngwino umwinginga guys icyo nabashishikariza muri abahanzi niba muri abakomedi niba hari uwo nashyize ku mwanya udakwiriye mu kandi subscribe mutere comment mutubwire ikosa ryapfuye tuzarikosore ndabakunda cyane nitwa Nshuti w'Irwana ciao ciao